So kachingala michigi YouTuber nang michi tu shara yang digi ani ngaro retirement account ro coaching itu dus ani khande chigura stoji keche chisha andinge kachini le japko ene samdusan ngara yang tes jala visit ocha kuyu ringo chusuna nge gonge mewa chi shwe di khaila na ngarangi ngune the video so good dige 참망문에 ngarangi intention kora major page 통해서 쓰기요 아니 미 춘조 판조직이 미들 ngala chula tiwaji ko수나 tiwa들 ngone 챙이다 덴바 tiwa지나 nga ngone 호랑기 tiwa들 지고지 샤제 통지샤는 얘기 렌 잡기요 아니 2026기 retirement account IRA ki Roth nangla pesha luwe ki chedang ji yorwa di lo ngap chu gi mata bina thundong ngap kya che ani lo ngap chu gi yata bina kedong chu kya che yang kisi susu gi nidong nishi tsenga gi IRA ki contribution di lu gyu chung mena 아니 단에 룩초고 요레스 단단 이동 이스자루 심체네 개요 말레스 진다 시위따리 쫑아 바둘라 고갑 요레스 데 인도가서 케시 룩규 중메나 아니 예파르도 lugu yores di ani lutu chambala nidong nishi chengagi lugu yowa nidong nishi charu ki lugu yowa lani damna jore di yang nepar do nidong nishi chengagi damga di dame di chemba maches ani nidong nishi charu di yang lo gangzang yorwan halo jine lukchu yorwa Aranda ji chasha rajina ngomata lochu chongagi keje shawa rajina haraya ngachi shingime stock market lane khonyung ani investment lana khonyung khari shingime khanda jina curiosity che ani thidu ngala achi pentoge chuna samsam redinga khasugi tero chuna same derege sowa dele chungyo an tirin kira di position la yo wadaji chena yege dela page shagi 당아디 빼디 단다 티와지 땅도와 딜라 차샤체 아니가 빼지 샤기 단다 티와 땅기 되게 가릴라는가 retirement account Roth ki account chi chindo dos and 딜라 캬랑기 stock this 약보체 아니 this tempo 폭다 링보치도라 아니 risk 뉴뉴 요죠 밍라로 치단 딜라 simplicity ki keje 샤와데진 stock 콜라 시라시라 고 추게 민도 고층이 저기면도 이나양 미단달라다 investment 라이드 뜻이다 지탁주 치고도 사메기 초와지 도수나 index fund 메나 ETF 샤나다 약쇼 etc. index fund 라나 가리레라나 basket of stocks basket chik bularo company mangbo chi ruru search and then basket la link ta shagi yore basket chik na chimashi yo mares na mare basket la name na so mangbo pe search yare pe shawara jina basket chik la let's say real estate khangba gi chik po gi stock den de yang basket chik sha ta khangba la name na so yora residential le business ki building den de yore mengang gi building den de yore tiga nang shima gi technology la ije yoge na technology chik po dewa yo gi company chik po yang basket chik so in the US. Takira nga sector di country lugna yaina khangba di real estate lugna yaina and technology den de lugna yaina den de ki thechumche shira shingi me samada jina ta index fund chi khari yorlan total market index fund lagire ta di index fund basket di bula khari yorlan nami nacho company changma mix yo sector dam and mix chishayres ta real estate gona dibula yore technology gona dibula yore ani utility den gona dibula yore bank to financial den do tige gona dibula yore ji thoni ta dibula changma blended mix chigo yorwa de indugasla tempo da chita balance to chintingi tuna ta dibula changma la exposure yores wina ya index fund kyang ki real estate chikpo gi basket yodana kyang ke pesha invest chigo de exposure jira real estate chikpo la chagi yore sangi nangni technology sector de shu pe phar ba daji na kyang pesha yang miss out chigere kyang ya dibula pesha lu yo mara diga nangshi ba ya technology chikpo la lu wa daji na sangi nangni real estate phar de chik chawa su na wende chinita sector chikla dena ani concentration jira shuk chetana and digia risk di chia chagi yores tayang yegi index fund sector specific sector chikla invest chwa jina thachik tu dukchare ke lagi yomare ajan chang risk di manga yore ina yang kebi thachik tu mewa dende yomare page chashana kesi index fund technology chikpo yo ki sector chikla invest chikpo chwa dajina ani thalo lodila technology sector ki performance di yakpu shiu chwa dajina ani ya risk ki shada shola yang return ki kebe yakpu dende yores ina yang Thalo lo de la sector khagi ki ya perform chigre wa la ni su kan chigi chonda gyan la thugi yo mare de indugas la total market index fund de china te shores
다 kisi kira investment ki broker firm dine ta yosa di khawara khande chigura kyune kekuji shingi meche thanda pa chi manyuji na ngedela robs chik page dungi ngarangi hago jola investment broker firm tensho sumdi Fidelity, Vanguard and Charles Schwab ta dige sumne khawala chewada jina kyala you can't go wrong so since ngala Fidelity ki account yo chang Fidelity ki ko chetang di dungi an thangbo de la www.fidelity.com and tishu like open an account like page ligdwa ela nemdu was like account name na so de che choe gi di yore and the susu khandi cheware chin chedang de chikpa dong jira ta thaneng jo IRA account de che ba chera retirement account de ani open a Roth account de neme che ani tishu la personal information da koran su information long gyo changma gyang gu yor and there cha shawa de jina are you already a Fidelity customer so obviously kyang thangbo thangbo inchang no labu gu yor and tishu la kyang gi employment lega chisa khawara da lega gi information dige changma ong yore so yeah it's pretty much the do chire ani social security dige lu la du ga syang an ju shena do chi esto de chigo mare hes and the nyambolani bank account de link chigo yore dige den ju yang bisha khandi chin transfer chela yang bank information bena ani am bisha lu thu mara de do bank information de jo yang link chi la du ga ke ta na chigo mare odini do chire ani you are pretty much set ta total market index fund di kena jo nyundo yo ba de china Charles Schwab la nyuna ticker symbol di SWTSX like that ani kunju ki expense ratio di fee yorwa di 0.03 che ani per share it's 1642 Vanguard la nyowa de china kunju ki ticker symbol di VTSAX and then expense ratio fee di 0.04 and per share 163.60 and lastly Fidelity gachitila FZROX like that and konjugi expense ratio fee di 0 re konju pesha suga chicken lengi mare so that means whatever you make 100% di susu nyaye yores and konjugi per share dila komuni shitsumda pesha tujurago o dendishre ta nyodang de khande sirelana the search box nangala ticker symbol de luche FCROX and then the page jugula de la khalegala na buy the sell list wa nga buy la click che and the page the next la kya amount khazulu invest and thanda khapsul nga example te chedula nga gumuchik dong lui wa ya the kya lu chagira de la kya order de la preview chi la ga ani confirm chi chagira and de la place an order like in the meche and de la kya confirmation ra gide 오엔데 치니 아니 캬기다 purchase order ge transaction jiwa de chini complete cha du gires ta khashi yosi bare rawaya new ni chikpo maria basketball company khari yona khachu yona de nisnya chik manga shido rawji yona andela nge robshi tungi thanda dela FCROX la pela chasha wadi china mindwa company ni tong ngapja sumju soksum yore ta let's say kirangi trin tichiki FCROX de nyawa de china company ni tong ngapja sumju soksum dila pishadi changmal chinyom chini dandala kyapki yoresana kyapki yo mare di tanda basket ruru chini sunge digege company khoran chugi tis yang ichi shukche chigyo chi yorwa dige dinzola yang tis kyaje kyabe jora di tis manga do kyab yore pe shawada china dela Nvidia la tawada china 6.93 che and Apple la 5.72% and Microsoft la 4.77 and likewise ta di ma du la company changma la kyapki du yorwa ya pisha dita shija khachu tamgyo and it's down the end rash ta de shukche show do pisha di top 10 nangla la denisi kyabe gi so sha roya ta di shula top 10 la manga ta shimba dige khari du tangi juna an khanchu de la prospectus like navigation tab chi do de la nem che and de la page de la ligre and the page le do kala monthly holdings report like to de la nem che PDF nang shi yang page shimba ji thungi roya and de bula company ni dong ngap sumju soksum changma dibula yores and the pangrim chin kyan tan do yona tana dig yores o den de chik nitring share chingi to sung ani ngarang gi ngone ti video den so michik le mene pe thomi yong sam me yuji semni to just tang chingi video di sugi ani kesi tring di video di ta che ngone korangi information yapuchi do pen thoji do samsam chungsuna nepartu lalin tang ro chis di masebi sosogi ka unye bo yin dige yugela penji thomi yong samsam de chowaji lepsuna nepartu an konjola share chiro chis nye kyorang la share chini nye michi la pen thore an kyorangi mi shemaji la share chori kyorangi mi shemaji la pen tho do yores odi ngone ngarangi shukchimo ngone express chini to sung
So yeah, ani teringi video di darangi. Ani next video di susu putula maombala financial freedom, financial independence like Jenny Tugidu che maombala retirement ki lotse lele patula tukale nyang te mugoji and netangi sugi tugidu na multi-millionaire menange millionaire sutwegi tapshi dende kashiji durwaya ani de susugi bauni pesha te magoe chene tapshi da idea kashiji share chigi ani take care and I wish you the very best.